Mai ko na ta gwi khalu maling mai YouTube channel biakin roi na la mai thon ru dari asai March tarik ta chat kum singne na chi na pungu the Gunview Mail to Manglong local newspaper king in sam the call Infal March tarik Chennai Maitai CSO Federation of Civil Society re March tarik ta chat nung Jing District Kuki-Zo Community re lung mai pam khau Peace Rally tat ku khang plan subang mai khau Committee on Tribal Unity re pian mak mai indau kan thi FOC re subang mai thiak hai lat lupat pni tu mai Thai na Buffer Jones kau ku khang subam tong li tu na sa kan the COTU thailai na mi tong rally tai Buffer John ta lakan mai tan de kum na mi hai ri lat lu ti pa da nu mai tong nai tu na sa kani thau ku mai ri Buffer Jones ta thau su mak na tan gu tuang nai thai mi tai lat lu ka hau dat khang su tuang de tu na la puni tu na COTU ri sa kani mi da kau Kuki-Zo leaders nun rini Home Minister Amit Shah tong free movement proposal ta nu magi tu na sa indau kan tuangi mi tuang proposal hai patbam mai ka link ta ka khan magna mi tai tuang chun mai khawna tan patbam tuang de tu na sa kani Tribal Committee Rate National Highway kanai khau ka ki nai mai pochai phungkalu mai ta thingkan mi tuang ma gi tiki insang khau ba minun ri tu sang mai pot phungku mai ta thingkan mi khau kagan asak thinglau kan tuangi tu na sa kani COTU re governor khau majoritarian mai tai narrative khawna tan panma khang ti thaina March tarik ta chat nung rally tat ni mi hairi katuak mai ti pat bam nu wi tu na sa kani COTU tuang statement khotai Kuki-Zo community re demand subamai constitution tuang article phainai tamru na chq a bangkhau separate administration tilau khang kalwai na zanghwai kanei Infal March tarik ta chat Manipur khau ka lulung kum na chu sak mai gwang dat khang karamba mai lung khau March tarik chanai nung Manipur state government raised state run bus khani helicopter services handat khang ti thai kan thi press release khotai Manipur state transport buses nun ti hai CAPF escort re induak na tat khang tu na ti thai kan ni mi tai March tarik ta chat kum singnei na chi na pungu Lau chuan khwang sekiu khau Infal airport khari ka hau khang ti thai kan ni mi tung road sai Infal to Kangpokpi to Senapati to Kangpokpi to Infal to Bisnupur, Churachandpur to Bisnupur to Infal Pani. Inbu na Manipur Heli Services High March tarik route na kanai kum singnei na chi na pung nung Wednesday le Saturday khau tan khang launch supani mitung road tai rui Infal to Churachandpur, Infal to Ukrul khangi khwanggan ri lau chuan khwang ru khawri tingzin khwangthum lung khau sambam khangi Noni March tarik Chennai Rongmei Baptist Churches Council Longmai John Rilang na zang nei khatwang men's seminar Balancing the Christian Faith in Modern World to my team kau Eco Park Longmai Part 2 Noni District kau tatkai kan thi pu nun tong seminar kau ta Stephen Pamai Program Director New Hope Ministry International Rui Resource Persons on the Church and Social Ethics kani Father's Responsibility in a Modern World to my topic kau dilau kani Men's Seminar kau tai Longmai area kau ri Delegates Riksiruk ngapung inbu rikwang ka sau lau kani Program kau tai Rokung Liu Pan Mai Journal Secretary RBCC Longmai John Ka Mai Men Convener Longmai John Kani Bai Mai Men Coordinating Committee Dong Members Nun Rini ka sau lau kani Infal March tarik Chennai Government Renew lat rian sunatan palau magi tuna Kuki-Zo Council Ripian mak mai indau kan thi February tarik rut na tachat kum singnei na chi na pung khautai Peace Political Rally tat khang sukan me khau Government re official Zang ru khori ru na padai lung khau thau launa Kuki-Zo Council leaders nun le tu na pari ra khang lumnu mai lat bam sa lo kan mai thailai na rally tai cancel sukan chongi tiki mi tai tan suna tan palau mak na ba mi tu na sagane Kuki-Zo Council re Indian Constitution bang khau separate administration tilau khang demand sumai hai in thak mak na ba mi Kuki-Zo community re article phainai tamru na chq a bang khau legislator ka sau mai Union Territory hai tilau khang demand suna bam chongi kumna Kuki-Zo mai kwai ri kaniu tong demand hai in phangmak san in thak makna karam bam pni de tuna sakani Ministry of Home Affairs strong free movement a thon riwi tiki KJC ri sa in than bat kan me thailai na Buffer Jones kau ka tuak mai tuang Magna tatkalu ba mi thai latlu nai ba mai communities kanai ka kha formal ceasefire agreement hai naini na de tuna sakani Government reformal ceasefire agreement ka sau magna tatkalu mai kan khau ka chuak mai patwang nai thai KJC rekarit phunglaw ngam magi tuna sakani mi da kau KJC re Armed Forces Special Power Act hai Ching District nun khau launa in Zang Tuang Police Station route na chakyu Churuk Valley District ta ti ka zau kan mak mai high government rong lungning si mai akhat na yi tu na sa kan thi in sang khani ching khau in sam na lo hai lobam ni chong de tu na sa kan nei Infal March tarik Chennai
Class 12 Cosm Examination Physics Question Paper Leak Sumai Lam Khau Investigation Tat Kai Bang Mai Lung Khau Asai ni Manipur Police Rate Question Paper Leak Sumai Khau Kazau Mai Gan Thum Tanim Dat Kan Thi Mi Hai Nai Khanung Ganai Mai Bam Sunil Singh Khani Ningombam Jadis Singh Tanim na Police Custody Khau Laukan Metang Gan Thum Ti Hai Nim Dat Kan Tongi March Tarik Chennai Nung Nim Kan Mai Nun Tai Khangembam Arundas Singh Thaubal District Khoriye YK College Khau Economics Tuang Assistant Professor Subam Jongi Kumna Kata Paradise English School Thaubal Exam Center Khau Supervisory Officer Khang Laukan Jongi Kanai Metai Rui Laistrom Province Singh Yoripok Tulihal Laistrom Laikai Infal East District Khoriye Kamai Paradise English School Thaubal Tong Biology Oza Subam Epui Kathum Metai Rui Sapam Sidufta Singh Konzom Bazar Thaubal District Khoriye Kamaini Paradise English School Thaubal Tong Biology Oza Suna Exam Center Khau Officer in Charge Ni Phungbam Jongi Police Rongcham Thilai na Nim kan mai nun tai question paper leak sumai khau primary facilitators nun thei tuna sakani question paper leak sumai lam khau phupat inbu khang investigation hai tat kai na bampuni kumna ka khoi nai minun ta thu lo thilai na tan mai action la puni dei tuna sakani mida khau Council of Higher Secondary Education Manipur rui leak su kan mai paper tai re-examination supni to my notice su tipat kan mage tiki incham na nun khani kaniu pui puroi mi tong paper leak sumai hai rui examination process khau wangtang mak mai nai thi tuna sakan tonge Tamanglong ting nai luan banrau bu tarik ta chat kum sing nai na tri na pungu lau chuan kalan ting sin nai nai sing bang ting puk in thane banrau bu tarik chakyu kum sing nai na tri na pungu lau chuan kalan ting sin nai nai sing bang ting puk in thane Mai ke goi na king in chui na king lau makhang ta goi khaliu maling mai YouTube channel bek tin roi thun ku mai in dau da re asai khong thu hai khawre jam nga lau thi ning thau ka lau chuan khong ru makhai kai mi kan rui king in sam da la kho thun ku thei